The address no Kuro Mu Te Sen adwadifo wonom ewo Adjen Kotoku kire wadwene fa sade Ghana emutie. Kuro Mu Te Sen adwadifo a wonom ewo Adjen Kotoku jene dwom ena neyi wo kire wadwene ewo dwumade yi so yenti wonsem a wade tu dwane bi. Oh, Kuro Mu yeshipa sese yento ade jene sese ntimi mma enti obi aba ontimi ntade wan sese jene no first sese na yetono no yesa na yetono se bibia bo aye den ye kwan no so enye o eni ntikura aka ho enti na omo mma ha no kwan ne nye enti yesremo wonya bibi mfa ho mai wate nye de na ma no board ye kwan we de enye yesre omo so ba yere fo omo so omo de omo beba omo fo omo mre na enye ankaka ba be yi na ma wa ha aha so market no na ma be fu kakra na ma ba na gender fo kwan ti gender ni ho market na enye de enti omo maka afo no bi me yi na ma wa ha na yesu market ni be bia maye na kwan ni de yesre omo ye maye obi ba okita ni private wo suro so odi ba ba be se no e so wamba embe ma edwuma sei amba so di omo ye kura nko yie enti yesre omo mbie omo ma edwuma mra omo ma nkrofo edwuma enti yesre omo pa edwuma ni ho ambe boys no omo na ma o omo nya yi gender ni yie pa asa omo ni edwuma bia ye biom eno one se omo to ho no ma tai ba ma mo bie companies na nka omo nya edwuma bi ya se nka be ye yie aha nti yesre omo ma edwuma mbra kuro no mu na kuro mu ni nya hye na ye botom awe hye nim ye ba nyama no ne nyina ne bo ayede nti amafo ba ya nti mi nto nyama no obi aba ne bo ayede nti kuro mu no ayede pa anya ize eni bie ya no kula mami ehi ko ba wo jala eni agbene ni bie hu jala wa tomo woni nene keni wo ho na bia na angme no gbegbegbegbe ka ohie shikala e onyo he wo pa fa ko na kwa wo fi wo kankan wo tu na ke samajine je no ko bibio kula wo pa fa ka no ko fe mo ye ko na fi wo fi oni ka wo baja no ka mo ko yen kaple fi o ko ne yen he no ko ni le hu ne ya ye ejala wale nche no ni wo ye jala wale cha gbene lole beni lole po ba wo bo ne ka bo ba she bi ene je no ko bibio akwa wo shi ma mi e wale che wo mpin on pa fa na kwa ha wo shi ma mi e wa on pin wa lente adwadifo yi akire akwansidie bebre yi a ne senti emmoa ema wonum adwadie no enkonkan ne titiru eye kwan a etoamu eba edwam honom sanse wo kire mu a esanse kwan ne nyeni nti no ema atofo emedwane mu emedidwa ya ma ho kire pa ena abeto won so wode won samu tu dwa no wode adesredi ato aban ni mu se won hwe na kwan ne wonye bibi emfa ho ema wo